Cakap macam mana, dah lah kita banyak buat hal. Warning letter dah 2. Dia pun dah cukup point lah. Dah cukup point lah kan. Kita pun dah serba salah, tak apa lah, cakap lah, berhenti lah terus. Tapi alhamdulillah gaji balance dapat. Dapat lah gaji, dia potong sikit lah. So kan kita bila dah hilang something kan, terasa down kan, macam mana nak recover naik benda? Sebab time tu kan disebabkan, mana nak cakap benda ni, tapi Muhammad ni selalu bahan. Ini cenggih punya hal. Astagfirullahaladzim. Bob lu memang Hidayat. Cenggih punya hal lah. Ini cenggih punya hal. Itu yang kita pun okey. Astagfirullahaladzim. Okay. Astagfirullahaladzim. Hidayat lah. Kira recover lah. Daripada situ terus ke tempat Sati. Sati. Kerja berapa bulan juga tapi time tu struggle juga Kita dah biasa gaji sedap. Lepas tu kena duduk pula kerja Sati tu memang ujian lah. Okay, daripada pagi bangun kan, aku kena bawa van pergi Segi.